حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك عليك حبيبي سلام حبيبي سلام عليك 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 حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك عليك حبيبي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد السوادي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد السوادي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الغرب الصمادي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البر صمادي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا من هواه ربي بطيب الأموال يا من هواه ربي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمادي يا من سرت ليلى مصاحبا جبريل يا من سرت ليلى مصاحبا جبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة في المسجد الأقصى حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الغد الصمادي يا من سرت ليلى
جبريل يا من فرد ليلا مصايبا جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة بالمسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا في روادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا في روادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البرد الصمدي إلهي لاس تنيل الفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإن تغفر ذنبي العظيم من القدس صار لا إله ثم الدنا فتضلى فهو يبدي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غفار فهو يبكي يوم الوعد نبينا طه المختار
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ling eling sirama nungsa anggonanmu salat lan ngaji mumpung turung den rawuhi malaikat juru bati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin luwe lara luwe susah rasane wong ning neraka labang kores kala jengking labang geni ula geni kante geni kodak geni cawisane wong kang duraka kumampang dawuh pangeran dasar tanpa nut perintah Tuhan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur
turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa sallu ala nabi Muhammad turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang telo gagange rupane abang kembang telo gagange rupane abang nembang disko Jawa enak solawat barengan mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa wedang kopi gulane Jawa wedang kopi ketutan ketan yen ngaji aja sembrono yen sembrono kancane setan mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang jambe bang jambe dironce-ronce kembang jambe bang jambe dironce-ronce rungokno pituture ben ra keton tembe murine mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang waru diwiru-wiru kembang
kembange apa mbok ira kembange apa Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fatazal arshu daraban wastibashara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماء أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخر وفضله لا نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محال القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلف قائدي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
أخفى يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عدد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني الليل مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Ridhoillah wa likusuli maqasidan alaman wa salafuna sholih lahumul fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيارك أمته واسترنا بذيل خرمته واسترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وامسنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه
وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سلافه على ممار الظهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك الشاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، ولا تجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، شفيعا في الدنيا، شفيعا في الآخرة، شفيعا في طاعتنا، شفيعا في عبادتنا وعبوديتنا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا، واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، وغافر الذنوب والخطيئات، وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. خصوصا في ساعة يا الله هذه الليلة، اجعل يا الله من حضر في هذه المجالسة ببركة هذه الصلوات النبوية، اجعلهم يا الله أمة محمد يدخلون الجنة برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi barokah doa, barokah maulid, barokah sholawat, barokahipun Kanjeng Nabi, sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqomah dipun paringi panjang umur, paringi kesehatan, lan dipun tebehaken saking balak lan penyakit ya Allah. Lan mugi-mugi sedaya mawon dipun paringi teman-teman santri Al Istiqomah dipun paringi istiqomah anggenipun belajar, amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi sedaya mawon para rawuh keluarga kita, anak cucu kita dipun akui dados umatipun Kanjeng Nabi, lan benjang dipun welasi, dipun tulungi kalih Kanjeng Nabi, amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kulul kullul qulubi ilal habibi tamilu, kullul qulubi ilal habibi tamilu, wa ma'i bidzalika syahidun syahidun wa dalilu. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. المدد 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 يا رسول الله، رسول الله. المدد
يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا الله غاية الحسن الختام واعطينا ما قد سألنا الله من صلاتي وسلام المدد مدد المدد يا رسول الله رسول الله المدد يا حبيب الله واقرب الأرواح منا الله باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا الله بصلاتي وسلام المدد المدد يا رسول الله رسول المدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله سيدي صاحب الحضرات أكرمنا منك بنظرات سيدي يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله سيدي أنت الحبيب بذكر قلبي يطيب سيدي حاشا يهيب من نادى برسول الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله يا رب بهم وبآلهم عجل بالنشر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر 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 وبالفرج صلوا على نبي محمد إلهي
resepsi pernikahan kedua putri Kiai Haji Tobroni Hanin Analetul Muna dengan Muhammad Amami dan ada Naitul Julfa dengan si Bro Polisi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi salli ya Rabbi salli ya Rabbi salli ya Rabbi wan nuru yahdil wa fil hasyidil ulmur sadid
sallu ala Nabi Muhammad. Repote dadi wong dagang, salate digawe gampang, apa maneh wayahe panen, salate ora tau kopen. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, wa sallam bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. repote dadi wong tani, salate terkadang lali, apa maneh wayahe tandur, salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Repote wong garap sawah, salate sak wayah-wayah, apa maneh wayahe panen, salate ora tau komen. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Repote dadi wong dagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune uwis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rumeksa ingsun langkung istangaya wara kalawan maka hawa kang dur angkara, sanajan setan gentayangan tansah gawe robeto ing kabobo sing jaman. Ingsun nyirageni wisa murka, berharganing kanca saben ules sing netra, gambaran sing kawelasan ingkang paring
bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti Tumekyar ing sukma madu sarining perwita menika warna praja bangun praja sampurna Sekala tidak moksa kala bentunya tak sirna dia singro samardika mugia den setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika satroning jiwa raga bejo mulya askita digdaya bawa laksana biar manjing sikra apa sepoh tan kano iso panelo kakabunga sumringah dadar ing wayah-wayah satya tata sembata wiratama katon sewu kartika Ketangan wahyu kala sepo Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru beserta Bupati Oku Timur, Bapak Haji Lanosin di acara resepsi pernikahan kedua putri Kiai Haji Ahmad Tobroni Hanani Ning Ana Lailatul Muna dengan Muhammad Hamami dan Ning Ana Lailatul Zulfa dengan Sibru Mulisi. Selamat datang Pak, kami ucapkan. Kemudian dimohon dengan sangat kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru beserta Bapak Bupati Oku Timur untuk bisa foto bersama dengan temanten Pak. Oh, sambutan dulu. Monggo Pak. Ojo gumun. Pertama aku tak matur ya ojo gumun, aku biasanya nggak ngelambi kalau ngene. Mau jam 5 18 menit, 18 menit aku isi neng Bandar Lampung loh. Siang bau kalau neng Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Lampung. Terus jam 5 punjul 18 mau sih neng Bandar Lampung sih neng kota. Mampir sedelok kiri Pak Bupati neng BK Songo. Langsung rene tujuannya pancen rene. Jadi nek delok lambi koyo ngene aja gumun. Perjalanan berjam-jam. Urung adus bisa lho iki. Saestu sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, koyo mbiyen sautane. Tapi aku gak gawa handphone ya. Biasanya pakai pertanyaan. Ibu Nyai yang kita hormati. Jadi kalau saya manggil Ibu Nyai ini ibu, jangan heran. Kita tidak banyak yang tahu. Yang tahu itu adalah putra-putri Abah Suhadi dan kami adik-beradik. Bahwa Abah Suhadi dulu ada ikrar persaudaraan dengan ayah saya. Jadi oh kok iki batu nih sisi nanti. Oh bukan batu itu baterai mas, malah juga kerike lo jauh.
Jadi ada ikatan persaudaraan yang memang diceritakan masing-masing. Ayah saya bercerita, Pak Suhati, Abah Suhati cerita. Sehingga jangan heran kalau saya bermalam-malam pun tetap saya datang ini karena sama dengan keponakan atau sama dengan anak saya sendiri kalau cucunya Abah Suhati itu. Yang juga kita hormati Saiful Bed, Gus Tobron dan istri beserta keluarga besar. Kayak Samsudin teko ora ya? Oke. Tadi siang ya. Oh. Para tamu undangan ada Pak Bupati. Tak culek mau udah Mbek tak jarene. Ya padha urung adus. Kedua pasangan mempelai Muhammad Damami dan Ana Nailatul Muna. Yang mana ini? Yang Ana Nailatul Muna yang mana? Oh, jodohnya yang dari Lampung ya? Yang dari yang sepupunya Batim. Berarti Sumber Mulyo. Yang satunya Sibro. Orang Lampung Timur ya? Sibro. Lampung Timur kan? Tanggane Bu Nuni ya. Sahabat saya itu. Ana Nailatul Zulpa. Pak Bupati ngerti gak artinya ini? Ana Nailatul, aku mau langsung takon karo Gus Tobron, ini lahirnya mesti bengi. Ternyata Pajar lahirnya. Ana itu saya tuh. Ana itu saya. Muna, Zulpa itu agak mirip sebenarnya artinya. Tadi saya tanya. Harapan gitu ya, asa atau cita-cita. Dan keluarga besan-besannya Gus Tobron yang datang dari Sumber Mulyo, yang datang juga dari Lampung Timur. Hadirin yang berbahagia. Kalau kita sudah cerita tentang hubungan, kita tidak bicara tentang genetik, tapi komitmen. Saya sudah bilang sama Gus Tobron waktu menyampaikan undangan, saya hadir. Meskipun saya di mana saya hadir. Tapi soal terlambat atau pas waktunya nggak bisa disetel. Tadi saya bilang jam 5:18 saya masih di Bandar Lampung tadi. Saya naik mobil langsung mampir ke rumah BK9 sebentar ke sini, itu menunjukkan bahwa sahabat orang tua itu sama dengan orang tua. Jadi anak sahabat orang tua ya sama dengan saudara bagi saya. Malam ini kita melihat dua pasangan yang luar biasa, cantik-cantik, Ana dan Ana. Ana dan Ana sama cantik tapi agak beda tipe ya, agak beda, enggak tahu tingginya tinggi yang mana, tinggi yang ini apa yang ini? Ini dulu tembuninya 2 ya? Oh pantas, jadi memang tidak identik. Kalau karena cucu saya putra putri Mbak Perca yang ditinggalkan beliau, yang belum sempat ketemu sama Mbak Perca almarhumah, itu tidak identik. Yang laki-laki saya panggil Dul, yang perempuan saya panggil Piora, itu nggak mirip. Dulnya hitam, Pioranya putih, tidak identik. Jadi memang plasentanya atau tembun ini 2 pada saat itu. Kita tahu bahwa kedua sejoli ini sama-sama dididik dalam pendidikan agama yang sangat disiplin. Tapi apakah cukup itu untuk bekal kelanggengan rumah tangga? Tentu harus perlu ada tambahan-tambahannya, Ananda. Jadi pendidikan agama itu adalah menjadi pagar dan navigasi bagi kita atau tuntunan bagi kita untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya kasih bekal pengertian secara umum saja, yakni
dibutuhkan adaptasi untuk mencapai pengertian yang hakiki dalam perkawinan itu. Karena pengertian itu harus di setiap saat. Jangan dikira pengantin lama itu selalu sama pendapatnya. Hanya saja ada yang berani mengungkapkan, ada yang tidak. Tapi tentu cara mengungkapkannya dengan cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Jangan seperti yang di medsos kita lihat itu. Istrinya dia nggak pas perilakunya, dia naikkan ke medsos. Suaminya nggak pas perilaku, naikkan ke medsos. Ini kurang tepat, karena yang bisa menyelesaikan itu bukan pihak lain, tapi kita sendiri. Dan saat pacaran mungkin atau saat perkenalan kemarin, yang baik-baik saja yang keluar terus, yang baik-baik saja, terus yang indah-indah saja, termasuk kata-kata di WA, mungkin SMS itu indah-indah terus. Mudah-mudahan keindahan itu dipertahankan. Jangan nanti terus kalau awalnya, maaf ini ya, nengentiang punya anak 2, nengenti hilang yang perempuan biasanya saat walimahan begini langsing dipertahankan, langsing anak-anak. Jangan nanti punya anak 2, 3 jadi langsung. Ini penyakit loh ini. Kalau sudah punya anak 2, 3 itu yang langsing dulu jadi langsung. Ini dijaga. Saya pernah dengar nasihat perkawinan itu, bahwa kecantikan itu memang untuk suami. Untuk suami. Tapi yang terjadi banyak kan. Kalau saya lihat 8 dosa istri yang paling sering dilakukan, saya lihat di IG itu. Salah satu antaranya adalah berhias justru di luar. Di rumah nganggo batik, daster, wis luntur, wis seminggu ora diumbah, suwek pisan burine. Iya. Ada lagi yang kadang tidak terungkap oleh para pria. Si istri ogah-ogahan melayani batinnya. Alasan capek, alasan ini, alasan itu. Giliran wis nesu agak nyedak, ya wis hilang hasrat. Sing lanang wis nesu, wis muter awake agak jedak. Wis hilang karep. Ini terjadi tapi nggak ada yang berani ngungkap ini bapak-bapak. Karena izin. Iya. Giliran dekat, suasana sudah nggak enak, sudah bau apikson kadang-kadang. Tubuh yang indah wis dikerok, buang abang, koyo weling. Ini kadang nggak disadari, kadang-kadang. Ini sederhana tapi terjadi. Kalau kondangan itu loh, lipstik entek siji loh, mundur maju toh. Dikai Tuhan Covid sedelo wis hilang, abang bibir gak ada guna lagi, ditutup masker. Nah inilah yang perlu disadari. Hal-hal kecil begini kadang mengalahkan nilai materi. Jadi anak-anak Hamami dan Sibro harus tahu bekal ini. Hak di mana, kewajiban di mana. Agama sudah mengatur itu semua. Saya pikir itu kami cuma bisa mendoakan agar Ananda
4 pasang ini, 2 pasang ini saya maksud, masing-masing pihak sudah mengenal bakal-bakal tantangan yang dihadapi ini, bahwa keindahan-keindahan saat berpacaran dulu harus dipertahankan, jangan dibiarkan luntur dengan berjalannya waktu. Mudah-mudahan kalian dapat menurunkan Abah Suhadi Junior nantinya yang berani berujar untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya dulu bupati aja seneni terus loh Abah Suhadi. Saya itu biar celok ngomong langsung seneni aku dah anak saya ora pas. Saking dia mewakili ayah waktu itu mengingatkan saya. Jadi demikian, jadi kalian jangan menyelesaikan persoalan dengan mengajak halayak umum, tapi selesaikan persoalan yang bisa kalian atasi sendiri, dan paling jauh itu menyelesaikannya kepada orang tua dan mertua saja. Saya pikir itu, mudah-mudahan kehadiran kami ini melengkapi kebahagiaan keluarga-keluarga yang saat ini menyelesaikan tugasnya sebagai orang tua. Aku dikandani mbiyen karo apa? Tugase wong tua ki papat lho, Deru jadene. Pertama memberi nama jadene. Ya sing duwe anak lanang nek sampean ora jadene. Apa? Nyunatne nek sampean wis ora jadene kan, karena anak saya perempuan semua kan. Ketiga, memberikan pendidikan yang baik. Keempat, menikahkan. Berarti tugas itu selesai kalau sudah menikahkan. Saya pikir itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono pantun iki. Tak wacane ya. Nek apik iku saka Pak Dederu. Tapi nek elek salahne sing ngarang. Air mengalir ke tempat yang indah, yang rendah. Nah, iki sudah gak masuk akal, masa air mengalir mendhuwur, gak mungkin. Pakai Shimizu turun kumpul hingga muara. Hari pernikahan adalah hari yang indah, moga indah hingga tua. Nah, ini bener gitu. Bunga mawar warnanya merah, dari jauh terlihat indah. Kedua pengantin tersenyum indah, apalagi setelah selesai akad nikah. Masih ada lagi nggak? Ada lagi. Sopian membawa tasbih. Cukup sekian, terima kasih. Cek, mohon izin kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati untuk bisa foto bersama dengan teman TEN.
Ya, kami ucapkan terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Bupati atas foto bersamanya. Kepada hadirin, Bapak Gubernur ingin foto bareng dengan para hadirin yang ada di lokasi ini. Monggo silakan. Mohon izin Bapak Gubernur, ini mantan minta foto sekali lagi khusus dengan Pak Gubernur katanya. Mohon dengan sangat.
Untuk grup hadroh silahkan kumpul foto bersama dengan Bapak Gubernur. Ya. Mbak-mbak santri dimohon untuk foto bersama dengan Ning Muna dan Ning Zulfa. Ayo Mbak, mumpung dereng dibubraya nih balihone ya. Iya baris bisa diatur Pak Hadi, diatur. Monggo radi enggal nggih. Kang siap-siap nggih. Mriki. Ngumpul riyen teng mriki. Monggo Mbak, monggo naik panggung. Monggo cepet. Monggo.
Munggah. Yo sing satset yo. Cak satset. Mriki. Ayo mriki. Pripun? Saloke mriki. Mriki lho, jenengan mriki. Ayo ndang. Kene lho. Mriki kosong mriki. Monggo. Kok umpel-umpelan to mriki lho, Nggih, sampun. Kloter selanjutnya mbak-mbak sing dereng monggo. Monggo nika sing teng aula. Alon-alon. Sandale digawa. Monggo kangkange. Kangkange siap-siap. Kange siap-siap nggih. Mbak Riyen, mbak sing dereng wau. Cepet Mbak sing dereng. Mbak sing dereng. Pun mboten enten sing purun.